आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख, बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि रुनिकाटा गोजौसिन फरायसालियाव उफ्रा थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों इएम रनजित बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां बांनायनि जाउनाव थाखो खथाया थोआ। अदेबानि थाखो खालामनायाव गोबां जेंनायाव फोरोंगिरि आरो सामलाय आफादा गोग्लैनो गोनां जायो। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि उफ्रा थाखो खथा खालामनो दिनै इएम रनजित बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो। बेजों लोगोसे बाहागो लानानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेनो 19 नं सिडली चिरां बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि चिरां जिल्लाबासिफोरखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होदों जे जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा जे जोंहा रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि थांनाय 2022 मायथाइयावनो बे डिक्लेयार जादोंमोन आरो क्लासआ स्टार्ट जादों। नाथाय बेयाव जोबोद हिउज फरायसाफोर दङ जायनि थाखाय एकमडेशननि बिराद मोनसे जेंना जादोंमोन आरो बे जेंनाखौ जोंहा दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथां दैदेननाय सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय 53 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ। आरोबाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो एसएसएनिफ्राय 53 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ। मोननैजों 1,06 लाख रांनि मोनसे सेंसन दङ आरो बेजों जोङो एडिशनेल क्लासरुम बानायगोन। मोनसे स्किमाव मोनथाम क्लासरुम जागोन बियो। बेजों रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिया थांनाय गोलाव समा जिखि एकमडेशननि मोनसे प्रब्लेम दंमोन बे प्रब्लेमा निस्सय दसे समनि थाखाय जोबथ'गोन आरो बे रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय दिनैहाय आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा मोनसे थांखि लादों जे हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलफोरखौ गोदानै लुफामफिनगोन मोनसे डिजाइननि गेजेरजों। दा नैबे रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिखौबो अलरेडि साबमिट होनानै दङ। निस्सयकै आङो मिजिं खालामदों देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बे जानांगौ आरो बे जायोब्ला रुनिकाटा हायार सेकेन्डारि फरायसालिखौ जोङो मोजां मोनसे महराव जों नुनो मोनगोन आरो बेजों बिनि जिखिनि एकमडेशननि मोनसे जेंना बे जेंनाजों जोबनायजों लोगोसेनो बिनि समायनायाबो निश्चय फैगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। আজি আমাৰ চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত তথা আমাৰ 19 নং সিডলি চিৰাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই আমাৰ रुनिकाटा হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আছে। এই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দুটা সেংচন একেলগে হৈ আহিছে। এটাটো হ'ল আমাৰ বিটিসি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু আনটো হ'ল এছএছৰ ফালৰ পৰা ষ্টেটৰ। এটাত 53 লাখ হ'ব। তো দুটা মিলি 1,06 লাখ টকাৰ এই স্কিমটো হ'ব যে এডিশনেল ক্লাছৰুম দুটাটো এডিশনেল ক্লাছৰুম হ'ব তিনিটাকে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো আৰু তেনেকৈ হ'ব। তো আশা ৰাখিছোঁ যে আজি এই অঞ্চলৰ যে এই रुनिकाटा হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ যোৱা 2022 চনত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ক্লাছটো ইয়াত প্ৰবন্ধন কৰা হৈছিল, কিন্তু ইয়াত ইমান এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে ৰুমৰ অভাৱ নিশ্চয়কৈ হৈছিল আৰু সেই ৰুমৰ অভাৱটো এই দুটা চেংচনৰ যোগেদি অলপ হ'লেও এই হায়াৰ সেকেন্ডাৰীয়ে একমডেশ্যন দিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ আমাৰ চিফ তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই আমাৰ এই रुनिकाटा হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হৈ আৰু সমষ্টিবাসীৰ হৈ মই অশেষ ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু আহি থকা সময়ত মই আশা ৰাখিছোঁ যে আজি প্ৰত্যেকটো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা হাই স্কুলবোৰক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত আছে এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই স্কুলখনকো মই ছাবমিট কৰি ৰাখিছোঁ। নিশ্চয়কৈ সেইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট আহিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ रुनिकाटा হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যিখিনি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যও আহিব আৰু ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ একমডেশ্যনৰ এটা প্ৰব্লেম আছিলে সেই প্ৰব্লেমটো চিৰদিনৰ কাৰণে সমাধান হ'ব আৰু এই আশা মই ৰাখি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে সেইখিনি হ'ব সেইখিনি মই আশা ৰাখিছোঁ।